Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Ñukayaya kasakigmi. Sinchi punzakunapika. Hawasami yuyana Dios ka ñukanchikta mana huyashkataka. Kaytaka diablo mana kriqmundo chinallatak. Ñukanchik ñawpa hayaq yuykunami ninkuna. Shinapish kashkatatak rikuqpika yayaka huyanata manatak sakinchu. Shinallatak imata mana suyanchu. Chaymi paypa huyayka. Paypaklla astawan kurishpa kawsachun yuyachishpa pushan. Ñuka yayaka llakikpish kushichikpishmi. Santiago 5:11 nin mandak Dioska yallitik huyaq llakik mari. Apóstol Pablo 2 de Corintios 1:3 nishka shinaka allimari kangi nishunchikri. Payka ñukanchikta huyanmi waqchakuna kaqpipish. Shinallatak llakita apakuqpi llakillapish sustullapish kaqta rikushpaka tukuy imapipish kushichikmi. Payka huyaqpish entendikpishmi yuyayta mañachishpami uyan. Shinallatak huyaywan rikun. Chaymantami alabanchik allininchikpish. Ñuka yayaka mana utkafiñarikpish alli shungupishmi. Kawsaypika pandarishpapish huchallishpapishmi katishun. Chaykunata sakinata munashpapish. Chashna kaqpipish maybaligmi krina ñukanchik yayaka khuyashpa katij kashkata. Chika mana utkafiñarikpish alli shungupish kashkamanta. Paypa huyaymi arrepentirinaman pusana. Nishaninmi kawsaypi shuk musuyayman. Mana kanchu kacharishka shina kawsachun shinallatak mana kasushpapish huchallishpapish katichun. Chaymantami Apóstol Pedro nin 2 de Pedro 3:9 pi apunchi Jesuska pay nishka shinallatak ñallami shamunga. Yanqallami mayqankunaka pay uniyashkataka yuyankuna. Mana paykuna yuyashka shinachu. Ashtawanpish tukuykuna Diospaqman kutirichunmi munan. Chashna shukllapish ama chingarichun nishpallami kankunata llakishkamanta manarik shamun. Pandarishpaka willashun kutin yayaka perdonangami. Kunangapish ayudankapishmi hatarichinkapaq shinallatak ashtawan alli runakunata rurangapaq. Chashnallatak Apóstol Pablo kunanmi paypa huyayta ama yanqanchichun. Ashtawanpish Diosman kutirinkapaq tukuy horas allichirishkakuna kachun. Shinallatak huchamanta karuyachun yuyachinmi kay tapuywan. Tayta Dioska alli kashpa mana utkafiñarik kashpamari imalaya kaqpipish mana utka llakichin. Mana kashpaka chaytachu yanqapi churanki. Diospaqman kutirichun yuyachisha nishpalla kanta chashna suyakushkataka manachu yachanki. Romanos 2:4. Ñuka yayaka kay pacha yaya illashkatami juntachin. Kay pachapika shuk yayapish mamapish maybalikkunami. Shinallatak Diosmi kasuchunpish allinichunpish mandan. Chika ñukanchikmanmi kawsayta kurkakuna. Shinallatak paykunaka kay allpapi kawsashka watakunakamami ñukanchikta cuidarkakuna. Chashna kaqpipish tawka ima tukuykunamantami kay pacha yayata hichushpa llakita apaytukunchik. Paypak wañuymanta mana kashpaka shitashpa rishkamanta illashkamanta mana kashpaka mana ñukanchikmanta sustarishkamanta. Shinapish Cristopi krishpaka Diosmi tukuykuna ministishka yaya kan. Kutin tukuy Diospak wawakunami chay yayata charinchik. Charinchikmi imapi mana pandarikpish wiñaypaqpish yayata. Kay ashpa ñukanchik yaya pandarishka kaqpipish ministerintak perdonanaka perdonaqpimi ñukanchik shunquka alliyanpish kacharirishkapish sakirin. Hawapacha yayawan sumaqta kawsankapaq. Payka yaya mama illaqkunapaq yayami. Viudakunapaq randi shayarikmi. Tayta Dioska sapalla kaqkunatapish familiapi kawsachunmi churan. Salmo 68:5-6. Diosta mañay huyashka yaya kanpak llakik kashkapimi krisha. Tukuy ñuka huchatami kanman willasha. Shinallatak kanpak perdonmantapish shuk kushichik alli wawa kachunpish. Kanpak shutita allinichunpish. Sinchita kunashpa yuyachishpa rimashkamanta Diosolopagi. Chashna kachun. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com Mankishkai, Pagillata Guyashkamanta.